Hi guys, nizere ko mumeze neza muhawe ikaze kandi kuri channel yacu nkuko bisanzwe muri sanga. Nimburi mushasha kora subscribe kugira ngo inkuru ibiganiro bitandukanye ama vlogs buri kimwe cyose click notification kugira ngo ibiganiro byose tujye tubana. Muhawe ikaze n'abasangwa muhawe ikaze nkuko bisanzwe ndabakunda cyane kubagira n'iby'ingenzi. Uyu munsi mfite ikiganiro kibabaje sinzi ko mbishobora. Ibintu ngiye kuvugaho birambabaza cyane as woman, cyane cyane umugore. Muhawe ikaze. Uyu mugabo azaza n'ibyubahiro byinshi cyane n'amakoti ngo afite umwana we yashatswe. Yiyubagize ko hari igihe hari imyaka yabataye na mama wabo, bararindagira ku gasozi isi irabota, barasonza buri cyo kurya buri cyo kunywa. Ni ikibazo gikomeye. Ibi bintu bigomba guhinduka. Uko umugore w'umunyamurenge yaratuye muri Kongo n'umuco wa kinyamurenge ntabwo ariko bigomba kugenda. Ubu ngubu abantu babaye mu bihugu bitandukanye, abantu bafata imico itandukanye ariko kandi idasuzuguza umugore. Yes, nukuvuga ngo umugore ahabwa agaciro kandi agahane n'abana be. Ibyo byonyine birahagisha. Rero bavandimwe, dufashanye dukundane, twite ku miryango. Umwana wundi ni nk'umwana wawe. Ufashije umwana wundi ni nkaho uba ufashije umwana wawe, kubera ko umwana ni umumarayika. Rero dufashe umubyeyi, nubona iyi link ya WhatsApp joininge nawe ugira icyo ukora. Nimba wafatiye inambiri kuri screen nawe ugira icyo ukora. Umugabo yashatse ndi mu bitaro musaye. Ari umunsi nyemenye umunsi w'inga. Bambwira ko papa yashatse umukobwa wa Nyirasenge ngo ni Nyandatwa umwana wa Nyirasenge muzara. Nukuvuga ngo muzi kuko namwe mbazi twarabanye amezi agera mu 8-9 Nyandatwa afite abana b'Abanyarwanda. Yashatse nawe umumama ufite abana, ni umukobwa ufite abana wabyariye wabo, yabyariye mwanyina. N'imfuzo utagira se ariko agira nyina ni mushenge mushiki wa data bukwe. Nyandatwa nari muzi nyine kuko bisanzwe ari umuvandimwe waje ari muzara wacu. Ariko sinarinzi kuko papa Yves yoshaka undi mugore. Atamaze atarayive. Nkuko nababwiye muhawe ikaze cyane. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru y'umubyeyi wakubititse arakubitika n'abana ararindagira. Abana baje ku gasozi nawe aje ku gasozi araseba koko. Bwa mbere nabaho niho nkibona umugore w'umunyamurenge useba, agasebera mu ruhame, agasebera mu gihugu kirimo abavandimwe, kirimo abanyamurenge muri rusange. Ubundi abanyamurenge mbazi nk'ibintu nka bibiri. Ikintu kijanye no guseba umuntu w'umudamu rwose ni ibintu bitatubaho umuryango w'abanyamurenge muri rusange. Guseba abantu bose boseba, ariko kugira ngo umuntu asebe igihugu cyose kibimenye, abanyamahanga babimenye, ni ikibazo gikomeye. No kuvuga ngo uyu mubyeyi ni umubyeyi washatswe, afite abana 5 n'umugabo we. Hanyuma umugabo we aja mu Rwanda nkuko bivugwa. Aja mu Rwanda, aja kwa Nyirasenge. Noneho ageze kwa Nyirasenge bafite dossier. Iyi nkuru ni inkuru iri kuri YouTube. Ni inkuru iri kuri YouTube y'umubyeyi uri gutabaza, warara gashonje, akarara atariye n'abana. Abana bamwe bakagenda kuba mu mazu atandukanye atari na bene wabo. Bamwe bakaba atuye muri Kenya, abandi bakaja kuba mu Bakenya, abanyamahanga batamuzi. Ni inkuru ibabaje to be honest.
rero ngiye kuyibabwira mu mwanya mutoya kandi karasaba inkunga yawe irakenewe. Noneho ukuntu byagenze, umugabo wiwe yavuye muri Kongo kuko bisanzwe aja mu Rwanda ashikaba kwa nyirasenge, ariko baza kugira dossier, ariko muri ya dossier yiyandikisha ko ari umusingo, which is problem. Yiyandikisha ko ari umusingo kandi afite umugore n'abana yasize muri Kongo. Noneho cyaje gukurikira dossier iragenda umva mara imyaka itari mike nkuko babivuga, ariko agarutse muri Kongo bavuga ko n'ababyeyi bamutumije, baravuga tuzaze gufata umudamu wawe. There is no way wasiga umudamu wawe n'abana ukamara igihe kingana gutyo. Ubwo ngo arabazana bagera muri Kenya, abasigayo abwira umudamu ko agiye kwicara kuri dossier mu Rwanda nkuko umudamu abyivugira. Umudamu aramureka ati dossier, ugiye kuri dossier ejo bundi wawe uje hanze. Of course umudamu yumva ko agiye kwicara kuri dossier, ejo bundi azagiraho cyakagira amahirwe akagenda akabatunga muri Afrika nyine hari muri Kenya atuye n'abana be kuko yari afite abana 5. Noneho umugabo aragenda mu mwaka wa 2 urashira, uwa 2, uwa 3. Umuntu akibaza se iyo myaka yose hari harabaye iki? Ni ikibazo gikomeye. Umudamu agera igihe arakena, cyakora ngo yari yaramusigiye murumuna wiwe ngo azaza amufashe nyine, nawe ngo yari atuye mu nkambi, aramufasha kugeza naho bamwegura amaboko. Buriya gufasha umuryango utari uwawe, ubundi abanyamurenge bagira ikintu cyo gufasha, ni kuvuga nimba ufite ifaranga zawe urafasha, nimba ufite murumuna wawe uramufasha. Noneho aramufasha, nawe agera aho ngaho yegura amaboko ye abivamo. Noneho ngo yari afite undi muryango ari gutunga wagiye gutabara muri Kongo. Ariko ikibazo ho kiza, umugore arakena, akazabura n'isabune, akazabura na diaper y'umwana, akabura icyo kurya, agahika umwana ukaje gushaka amasombe, akaje gushaka ubuzima. Kumwe mwabona abanyamahanga bagenda basabiriza mu mihanda. Ararindagira, umudamu ararindagira, arakubitika koko. Muri Kenya yose yuzuye abanyamurenge. Kandi iyo umuntu ari mu bibazo, uvuga none nta wundi muntu wakubona. Ni umuntu wari uzwi bamuza aho ngaho rwose, umukene, afite ishengera sengeramo, afite abakristo, afite bene wabo yashatswemo, bene wabo w'umwana we, umugabo we yigaramiye hehe mu Rwanda. Ubukene yarimo gucamo n'ibibazo bituma agwa mu cyaha, nkuko ari kuvuga ngo agwa mu cyaha arabyara. Ariko uko byagenze nyine, umva umugore wakenye, umuntu wese amufiteho ijambo. Haje umugabo nyine avuga atagiye kumuzanira ako gafuko k'umuceri n'akifu, kandi ngo avuye kure araza arara aho ngaho nyine. Bigenda uko byagenze, baza kubyara umwana. Uwo mugabo nawe yahise acaho. Iyo umuntu ari mu bibazo n'uvuga ngo uje wese aza gusiga, azasa nkaho atakubona. Umudamu aza kubyara, ariko mbere yuko abyara bibye umugabo kuko azavuga ati byarabaye, ndatwite kandi ngiye kubyara. Ariko ngo umugabo agikozwe iryo jambo, umugore yagiye kubyara, avuga ko yagiye kubyara mu bitaro. Amenye inkuru ko umugabo we yashatse mu byara we babanaga kuri dossier, kandi noneho ufite abana 3 nawe batarabe. Ni ukuvuga ni umukobwa wabyariye iwabo abana bagera kuri 3. Ariko umugabo apfa kumenya ko umugore of course yatwite, yenda kubyara umwana utari wa 6, guteranya niyo myaka 3, ntiyigeze abyitaho, ahita ashaka mubyara wiwe. Tukira aho ngaho umuntu aribaza se uyu mugabo target yiwe yari yo guta umugore wiwe, kuko iyo myaka 3 yose nta mugabo wata umuryango we, ntawe ndabona, nta n'uwo ndumva. Kuko baravuga ngo umugabo ni inshingano. Umugabo utita ku bana be, abana 5 akabata. Umugore abyaye umwana umwe gusa, ariko agiye kurera 3 batarabe, ngo ntihanganiye umwana umwe. Umugore yarihanganiye imyaka 3.
umugore yamenye iyo nkuru ari mu bitaro, agira n'amahirwe make nyine ntibyakunda ko byara bisanzwe, arabagwa. Ariko ibibazo byamubayeho, umugore yagize guca muri ubwo bukene, abana 5, gira umwe babiri bari basigaye babiyongiye mu banyamahanga nk'uko bivuga, aho abandi bari kumwe batoya, ntako kurya ntako kunywa, bari basigaye bamara iminsi 3 batarya batanywa. Umuntu w'umubyeyi ava kubyara yabazwe, arakubitika, nta muntu umufasha, nta kepfo ka ruguru. Ejo bundi rero aza gutabaza, umuntu aza kumusura, aratabaza mu banyagihugu, aratabaza avuga ati ngiye gupfa, inzara igiye kunyica. Afite ababyeyi nabo bari muri Kongo. Hagati aho ngaho umuntu akibaza, ese uyu mugabo niki cyabaye kugira ngo ate umugore imyaka 3 arindagire, akene, abura kepfo na ruguru? Umuntu w'umubyeyi w'umunyamurenge. N'ibintu bibabaje. Umugore yaratashe akazarya imiceri mu gikomeri wabazwe, ngenda byumva cyane. Yamaze iminsi 3 arongera aja kubagwa ijya kabiri. Iriya miceri iragenda ikizingira mu gikomeri kibisi, inda mbisi, ahantu babaze, ibintu by'imiceri, nta mboga. Ibyumweru 2 birenga umubyeyi wabazwe, nta kacyayi, nta gakoma. Umugore yabivuga, umve umuntu wese akumva agiye nko gusara mu mutwe, yabivuga karira imbere ya kamera. Umuntu akibaza se urukundo rwagiye hehe? Abanyamurenge nzi ko tugira urukundo n'ubumwe, n'ubumuntu, n'ubufura. Ariko muri Kenya mbega umudamu wahuye n'isi. Ibi nabibona mu banyamahanga, nabibona mu yandi moko, ariko mu banyamurenge nibitari ibingibi tuzabibona. Ni igitangaza. Utekereza umuntu w'umugabo utekereza guta umugore ngo nuko ngo yabyaye umwana umwe. Yego umugore yogira amakosa yiwe, n'umugabo nawe akagira amakosa yiwe, ariko se solution nukwanga kurera uwo mwana umwe utari uwawe, ukaja kurera 3 batarabawe. Hagatanga wumva target ya nyirasenge nawe nimba yaramushize kuri dossier nk'umusingo, nk'umuntu udafite abana n'umugore, kugira ngo wenda azaje gushaka uwo mukobwa wiwe. Nabyo wagira ngo nindi target nyirasenge wenda yabikoreye, kuko ni nyirasenge bavukana na papa we neza. Aya ni amahano ntaho twigeze twabyumva mu buzima. Ntaho uyu mugabo yarisuzuguje biheka. Isuwa ndibaza aba bana bazakura, nibazaza baje gukora ubukwe, hanyuma uvuga ati aba ni abana banje, witeze inkwano. Ubwo nawe uzicara nk'umugabo se wareze umwana wawe agenda kwambika isapo, umukwe wawe agenda guheza inkoni, atakira data bukwe mwiza wareze. No, aba bana ni aba mama we. Niyo mpamvu abantu bazavuga ati abana nabo umugore. Abana nabo umugore, kubera ko abagore ni twebwe turera. Umugore atwarinda agakubitika amezi 9, abenshi bakahaburira ubuzima. Igihe cy'umwana cyo kuvuka wahaburira ubuzima, ni ibintu byoroshye. Hari abadamu bapfa, ariko ukabyara umwana wa mbere ukamubyarana n'umugabo umwe kugeza kuri 5, ariko akakwitura iyo nabi mu buzima. Nubwo umugore yo bafite amakosa ye angana gute, we don't know, sinzi ko mwari mubanye, ariko umugore nubwo yogira amakosa angana gute, ntabwo bivuze ko wanga abana bawe. Nta rukundo, nta bumuntu, nta bintu birimo. Nta rukundo, nta bumuntu, nta bunyangamugayo burimo. Size umuntu wese yakwita uko ashaka, kubera ko nta uri umubyeyi wabyari kutazi inshingano. Umubyeyi n'uwita ku mwana. Umwana yavutse abakeneye urukundo from day 1. Urukundo utahaye umwana akiri muto yarotinga kuzaro umuhari mukuru ngo rufate. Ubundi urukundo bitangirira hasi, igiti kigororwa kikiri gito.
urukundo utahaye umwana wawe akivuka gikambakamba gitangira guhagarara akimenya ubwenge. Abana bari kubona ubuzima bari gucanamo na mama wabo, ariko ejo uzigorora ngo abana nabanje nabawe ariko ntacyo wabamariye kandi ugihari. Abana babayeho nk'imfubyi badafite se, bararindagira bahwererera ku gasozi n'inzara. Nako mukomeza mumufashe, kuko ubutabazi bw'ibanze yabubonye. Yari afite aho kuba, umugore yaragiye agira icyo kibazo cyo kuja kubagwa, nta gafaranga, aja kubagwa igihe kabiri nk'uko nababwiye. Ariko agiye kubagwa yasanze ari kubora, ahantu hari yarashwanyuka, ari kubora ahantu yabazwe. Barapasura ibintu by'imiceri. Dr. ambwiye ati ibintu by'imiceri wariye nibyo byabikubwira gutya. Ariko yarimo kurindagira ubukene. Umugore yahuye n'ibibazo bitandukanye cyane, agira amahirwe aza gukora ikiganiro. Umuntu wamuje ikiganiro wamuhuje na channel ya Murenge TV show, mugende muyirebe. Ikiganiro cyo cyambere niho kiri. Umudamu atanyine muri Kenya nkuko nababwiye, bamukoresha ikiganiro ahantu yaratuye mu igikanka ku ishuri, ikigo cy'ishuri gusa. Nyine umudirecteur nimba ari wamuhaye aho hantu abatuye, ntacyo kujya akamatera utwenda tumwe turi hariyo tundi turi hariyo. Umudamu wabazwe, umudamu ufite abana, uwaje kumusura niwe wagiye kuvuga inkuru avuga ati byakomeye kwa runaka, byakomeye. Rero bavandimwe, mugira ubumuntu, Imana ishobora byose. Nukuri umuntu yagira amakosa yiwe, ariko ntabwo byamuviramo guhura n'ibyo bibazo bingana gutyo kandi ari kumwe n'abana. Abana bafite umuryango bakomokamo, bafite ba sekuru, bafite ba nyirasenge, bafite ba se wabo, bafite imiryango. Ariko sinzi imiryango ya Kinyamurenge uko byagenze muri iki gihe, I don't know. Yego n'izindi zose niko bimeze, ariko nta gihe na kimwe twigeze twabona inkuru nk'iyi, ibintu biri kuba live ku muntu w'umubyeyi imyaka irenga ingana gutyo. Abantu baratandukana, ariko bagatandukana for good. Ntaho byanditse nimba mutandukanye n'umugabo wawe ngo yama akuzirane n'abana bawe. No, ntabwo umugabo yaba gito akananirwa inshingano z'umuryango we, ngo noneho n'umuryango we uhita umwangana n'abana be. Ndavuga ngo umugabo yabaye gito, ariko n'umuryango nanone ntacyo wamariye uyu mubyeyi, ntacyo wamumariye pe. Umubyeyi yaragiye ararindagira, arakena bena bwa bukene bwo hasi. Abantu bose twaciye mu bukene, ariko uyu mubyeyi yahuye n'isi, yahuye n'ibibazo. Ariko kandi ni umugabo wamuzanye kuzana umugore ukamushyitsa imahanga, ukamushyitsa muri Kenya, ntakaza afite ntaki, arakwemereye, murumvikanye, ugiye mu Rwanda, ushikuricara uratura. Ibi bintu bizagukoraho, bizakubabaza, bizahora bikubabaza, kuko ni ibintu biri ku ma YouTube. Ni ibiganiro umudamu yaje kuri YouTube yaje gusaba. Ariko kuri uyu munsi abagira neza, ababyeyi b'umutima mwiza, ariko abagore salute, nibo bantu ba mbere bamugezeho kumwe neza Yesu. Abagore nibo bageze kumva ye ba mbere. Uyu mubyeyi niko nawe byagenze, ababyeyi nibo bagiye kumugeraho ba mbere, bamuzanira utwo two kurya, ako ko kunywa. Kuwo munsi bahageze, ahasigaye basohora ikiganiro, bashiraho link ya WhatsApp, hari namba yiwe ndaza kuyibereka hano muri screen. Abagira neza, abakorera umugisha, nawe ukorera umugisha. Hari abantu batandukanye ibintu byo gutanga n'umugisha. Dufashe umubyeyi, tumufashe. Yega ibintu by'ibanze yamaze kubibona kuko haciye iminsi 2-3. Iyo nzu bayimufatiye, izo ntebe bazimuguriye, ibyo biryo babimuguriye, iyo matera ahashira umusaya n'abana biwe. Ariko ntabwo bivuze ko birangiye. N'umuntu ufite umuryango akeneye kazoza, abana bakeneye kazoza.
bashaka akantu k'akaduka, bashaka akantu ikintu bakora. Aya mafaranga batanze nawe washiramo ukuboko kwawe, nawe ukabona umugisha. Dufashe uyu mubyeyi tumwiteho, dukore nk'abari kwikorera, kubera ko iyo utanze nizera ko ni umugisha uva ku Mana, kandi gutanga ni umutima. Uyu mubyeyi yarambabaje, umubyeyi yababaje umuntu wese wabonye ikiganiro rya mbere. Umudamu yararize arababara. Babyeyi, bagabo mwubatse ngo mwashatse mufite abana, please mwite ku miryango yanyu. Umugore yashoboka akagira ayo makosa, ariko nta mpamvu yo guhora umugore. Amakosa y'umugore ntabwo ukwiriye kuyahora abana bawe, ntaho byanditse. Umugore ni uwo kwitabwaho, abana nabo kwitabwaho, kandi umugabo ni inshingano. Abanyamurenge sinzi tugira akantu ngo baravuga gute, ngo baragira gute, ariko se ko uyu munsi si wowe uri guseba, si wowe uri guseba hanze ngo baravuga gute, ngo baragira gute. Ye baba we, n'umusaraba. Baravuga gute, baragira gute. Urashatse ugiye gushaka umukobwa ufite abana 3 batari abawe, usize umugore ngo nuko ngo abyaye umwana umwe. Ariko iyo myaka 3 umuntu aribaza, umuntu wese ufite ubwenge aribaza, uyu mugabo yari yararozwe, hari harabaye iki? Yibereye mu Rwanda gusa arigaramiye. Ubu karabona ibiri kuba ku muryango we, ku bana be yibyariye. Bari barabaye omba. Umugore yari yabuze icyo afata n'icyo areka. Umusaraba. Ariko dukorera Imana bavandimwe, dukorera umugisha kuri uyu mubyeyi. Nawe birakureba, waba uri umunyamurenge, waba utari umunyamurenge, nawe birakureba. Ni nkuko twafasha n'undi mubyeyi wari we wese. Ibi bintu byabaye muri Kenya, hari abanyamurenge bose, hari imiryango avukamo. Yavuze ko imiryango yiwe ituye muri Kongo, ababyeyi be batuye muri Kongo. Bundi yavuze ko afite mama we na papa wiwe. Umuntu akibaza, ese nimba umubyeyi yaragize ibyo bibazo ko afite papa we na mama we n'abavandimwe n'abasaza be, kubera ko bategereye umukobwa wabo ko ari uwabo, akavuga ko ntacyo bakora ngo ni umugore w'abadenzi. So umuntu akibaza rero, abadenzi ntacyo bamufashije mu bibazo yaciyemo, kandi afite abana babo, afite abana b'abadenzi, ariko ntacyo bigeze bamufasha mu bibazo byose yahuye nabyo. Iyo uri mu bihe umve, n'ababyeyi bawe ntibakubona, n'abavandimwe bawe ntibakubona, n'inshuti zikugaragiye ntizikubona, urarindagira ugakubitika. Uwawe wakwitayeho nawe akakwibagirwa ngo ni umugabo wawe, mufitanye n'abana. Ni ibibazo byaje, buri umwe wese azabaza mugenzi we. Umwe yita umwe mwana, undi nawe akamwita mwana, ariko ntaho biba. Iyo ibibazo byaje biza biguturika impande zose. Uyu mugore yarakubititse, nta kindi solution ni ukumufasha agakomeza ubuzima bwe n'abana be 6 nyuma y'ubwo nyine yabyaye uwo nguwo umwe utari umugabo wiwe. Ariko jewe n'abandi bose nta muntu n'umwe wakira urubanza uyu mubyeyi, kubera ko n'umugabo we ntabwo ari shashi. Ibyo yakoze biteye isoni, ntaho byigeze biba. Umuntu w'umugabo guta abana 5 akabata nta kintu na kimwe cyabaye, akabasezera nk'ugiye ugaruka, akagenda akamara iyo myaka yose navuze. Ni ibintu bitangaje. Ibi bintu nta hantu twigeze tubyumva mu banyamurenge. Yego bashaka kuba byarabaye, ariko apana muri ubu buryo. Buriya ingo zose zifite ibibazo, nta rugo na rumwe rutagira ibibazo. Ariko kameme nubwo mwagirana ibibazo gute muri ababyeyi, ntaho byanditse ko umugabo agende ngo ate abana. Sinzi ukuntu abagabo bazabamera. Umugabo ugenda wumva ko yagenda akaja mu rundi rugo akibagirwa abana be, ni ibitangaza pe. Ariko mu muco wa kinyamurenge, kugira ngo umwana
ngo apfe kure kugwa ngo agende ahandi. Ni ikibazo gikomeye. Ubwo no kuvuga ngo nimba umudamu nubwo yopfakara akaba afite umwana, bahita bavuga ati umwana ni uwacu, kandi koko aba ari uwabo. Umwana n'uw'iwabo na se. Kurumva bakanga ko umubyeyi ashakwa ngo ajane umwana we, cyangwa kuba yanataha umwana wiwe. Ariko abana bari kurindagira ni abana bejo, ni kazoza kimurenga. Abo bana bakagombye kwitabwaho n'igihugu, bakitabwaho na se wababyaye. Ni ukuvuga ngo aba bana nitubafasha twebwe n'abandi bose tuzaba turi kurerera igihugu. Aba ni abana bazaba aba president, ni abana bazakora ibintu bikomeye muri Kongo, mu gihugu cyacu. Kubera ko umwana ni ikintu gikomeye. Umwana utitaweho na papa we ni ikibazo gikomeye kandi agihari. Rero bavandimwe, reka mpagarike iranga kino kiganiro kubera ko ni ibintu bibabaje, aho kuko abantu benshi babonye bino biganiro biri kugenda nyine bikorwa bisaba nyine ubufasha bw'uyu mubyeyi. Rero nawe wagira icyo ukora, washiraho akaboko kawe, washiraho amafaranga yawe, nawe wagira gutya ukagira icyo ukora. Abanyamurenge mwongera urukundo rwarashize mu miryango, kubera ko twese twakuze tubona imiryango ifashanya. Umugabo afasha umuryango mugenzi we, agafasha umugabo mugenzi we, imiryango igafashanya muri rusange kandi ikabikora mu ibanga rikomeye. Ariko ubu ngubu abantu twagiye mu bihugu byinshi, abantu barahuzagurika baja muri ibi ngibi. Ariko kameme umuntu w'umudamu nta kosa na rimwe mwamuhora kutamufasha, kutamwitaho nk'umudamu. Sometimes abagore b'abanyamurenge barabonerwa cyane. Umuco wa kinyamurenge utsikamira umudamu w'umunyamurenge cyane, ariko uko byahoze kera bigomba guhinduka, kubera ko ibinyejana bya kera bitandukanye n'ibi binyejana. Umudamu akwiriye guhabwa agaciro, akagira ijwi mu muryango we. Reba nk'uwo mubyeyi ugiye kuzarira abana biwe bose kugeza bashatswe, abandi kugeza bashatse, ariko umugabo azaza n'ingofero avuga ati aba n'abana banje, aze n'ibyubahiro byinshi. Abana yarabataye, abatana mama we. Ni ikibazo gikomeye. Rero mugira ibihe byiza, dufashe umubyeyi uko n'abandi bose bari kumufasha. Murakoze cyane.